Jelen. Odakle nam ta reč? Šta ona znači? Zašto ovu životinju baš tako zovemo? Koliko su stari srpski običaji, legende i mitovi o jelenu i kako su se prenosili kroz vreme? Kakve veze imaju jelen i Irvas, Irvas i Deda Mraz i na samom kraju emisije, ima li ime jelena veze sa jelenom? Kako su stari Grci napravili tu zabunu i ime Belena, kako je zapisano u Lakoniji na Peloponezu, potkresali i stvorili Helenu, najlepšu ženu na svetu, zbog koje je i započeo Trojanski rat. Kad smo već kod Lakonije, Lakonija je šira regija na krajnjem jugu Peloponeza, gde je živelo predgrčko stanovništvo, naši preci, a Arg, ili ti Rog, je sami priobalni deo istočno od Lakonije, gde su se pre oko 3700 godina doselili preci Grka, nazivani kasnije lokalno Argijejci, Ahajci, Danajci. Ostanite u narednih 20 minuta uz Srbija Global kanal kako biste saznali sve ove velike drevne tajne. Na samom početku želeo bih da vas obavestim da je ponovo u prodaji moja prva knjiga Nije bilo seobe Srba na Balkan, po ceni od 1800 dinara. Knjiga je sada u mekom povezu. Moje knjige Istinita povest Srba i Praistorija Srba možete naručiti putem maila srpska@gmail.com srpska@gmail.com. Sve informacije vidite na vašim ekranima. Pre više od 6 vekova, u gustim, netaknutim šumama Tamnave i Mačve, srpski kralj Dragutin gonio je u lovu veličanstvenog jelena. Životinja je bežala kroz divljinu, konji su topotali, strela je bila spremna. Ali iznenada, prizor se pretvorio u čist mit. Jelen nije pao proboden, niti je uplašeno ustuknuo pred lovcima. On je jednostavno zaustavio svoj trk, pažljivo priklonio noge i kleknuo na travu. Ostao je potpuno nepomičan, kao da je svojim kolenima dotakao tlo koje ne pripada ovoj zemlji, već večnosti. Kralj Dragutin je spustio oružje i ustuknuo. Pred njim više nije ležao lovački plen, već živi putokaz, božanski zakon koji mu je nemo naredio da na tom mestu podigne svetinju, današnji manastir Kaonu. Stari Mačvani i Tamnavci su vekovima kasnije, prenoseći ovu dramu sa kolena na koleno, čuvali jednu zastrašujuću i prelepu istinu. Gde jelen klekne, tu se nebo otvara. Ova legenda nije tek usputna hrišćanska priča izmišljena u srednjevekovnim pisarnicama, već završni, veličanstveni odjek jednog mnogo starijeg sveta. Ona je krunski dokaz teze koju godinama zastupam i dokazujem kroz knjige, da je najveći broj srpskih narodnih običaja, simbola i verovanja ne potiče iz srednjeg veka, pa čak ni iz opšte slovenske nekakve mutne starine, već ima duboke, neokrnjene korene u mezolitu, iz doba, lovačko-sakupljačkih zajednica. Za praistorijskog čoveka, koji je hiljadama godina pre bilo kakve države hodao našim prostorima, jelen je bio totemsko biće praga, vodič kroz cikluse smrti i ponovnog rađanja i gospodar velike šume i nevidljivi prevodilac duša preko praga. Ta veza između jelena i kosmičkog toka utisnuta je u samu srž srpskog jezika kroz prakoren o kome ćemo pričati len-lin, koji je u direktnoj vezi sa praglagolom liti. Ovaj zvučni kostur spaja reči slične zvučnosti u jednu neprekinutu liniju. Jelen, lane, liti, linuti, linija, pa sve do biljke lan iz koga se izliva ulje. Voda se lije iz izvora, reke teče u određenom pravcu i prirodno u prostoru ispisuje liniju. Ono što se odvaja od tela i ističe prati taj isti zakon toka. Za praistorijskog lovca, suštinska osobina jelena bio je upravo taj proces, tok, ciklus, linija kola, nestatičan oblik. Jelen je životinja koja svojim bićem materializuje vreme, menjajući 2 godišnjaka puta, krzna, vitki, vatreno-riđi letnji i masivni naduvani zimski sa šupljim dlakama ispunjenim vazduhom. Jelen na svojoj koži ispisuje dužinu dana i smenu sunčeve svetlosti. On je vođen nevidljivim hormonskim signalom fotoperioda. On počinje da se sprema za zimu mnogo pre nego što stvarno zahladni, reagujući na kosmički sat. Govorit ćemo dodatno o ovome. Ali najčudesniji čin tog isticanja jeste njegovo zbacivanje rogova. Jelen periodično izliva, ispušta i odbacuje linja svoje rogove, svoju krunu sa glave. Za praistorijskog čoveka koji bi u šumi pronašao taj odbačeni rog, kako leži u travi ili mahovini, to nije bila samo kost,
To je bio materijalni dokaz preobražaja. Opipljiv znak da je totemsko biće svuklo, olinjalo deo sopstvenog tela, ostavilo ga zemlji, otišlo dalje preporođeno. Zato jelen u srpskoj tradiciji nikada nije simbol sirove snage poput bika ili grabljivosti, na primjer poput vuka. On je psihopomp, on je vozač duša koji u epskim slikama prevodi preko sinjih mora i mutnih zagrobnih voda. Jelen kod Srba ima potpuno identičnu prastaru ulogu koju Irvas ima u mitologiji dalekog severa. On je zapravo vozač koji u zimskim prelomnim danima vozi Deda Mraza, odnosno našeg izvornog Deda Koleda, a sam Deda Mraz, taj zimski starac duge brade i gospodara Mraza, u svojoj suštini nije ništa drugo do čist, direktan odraz starog kulta Velesa, gospodara donjeg sveta, divljine i šuma. Jelen je onaj koji u trenutku zimske kratkodnevice pokreće točkove vremena i najavljuje rađanje novog mladog koleda, odnosno novog sunca. Ova mezolitska nit živa je i u samom narodnom verovanju. Tako na severu u Vojvodini vekovima se čuvao običaj božićnog maskiranja u jelena, gde narod u svom govoru koristi reč šerbulj, arhaični i delimično iskvareni oblik reči za ovu životinju, nepogrešivo vezujući taj obred za zimski suncostaj, za zimsku kratkodnevicu, kult obnove prirode. S druge strane tog zajedničkog pamćenja na suvom kamenu Hercegovine, ta ista istina uklesana je za večnost. Jelen je najčešći, gotovo obsesivni motiv na hercegovačkim grebnicama, stećcima. Svi oni čuveni prikazi lova na jelena ili i samog jelena na hercegovačkom kamenu nisu nikakva srednjevekovna zabava vlastele, već čista drevna eshatologija. To je slikovni prikaz duše koju jelen kao biće praga vodi u donji svet preko granice smrti. Koliko je ta veza neraskidiva, govori činjenica da su čitave nekropole, čitava groblja u Hercegovini, poput one čuvene u Ljubinju, i danas u narodnu bukvalno zovu Ljeljen grobovi ili Ljeljen groblje, znači jelen groblje, jelen grobovi. Ljeljen je docniji dijalektološki naziv za jelena. Tamo na stecima njegovi razgranati rogovi nisu nikakav ukras, već linije života i smrti, kao smenjujućih ciklusa. Rogovi su zapravo linije koje su privremeno otekle u smrt, ali koje će ponovo isteći u život kroz novi ciklus. Da bismo razumeli kako ovaj praistorijski koncept živi na terenu, dovoljno je posmatrati obred šerbulja, koji sam pomenuo, ili klocalice, koji je Dragoslav Srejović zabeležio u Banatu. Ovaj običaj se izvodi isključivo u vreme, kao što rekoh, zimske kratkodnevice, oko Božića, što ga kalendarski smešta u isti prelomni trenutak u kome se pojavljuje i već pomenuta figura Deda Mraza. Sama konstrukcija maske je krajnje praktična i racionalno osmišljena da prenese poruku o preobražaju prirode, o smeni u prirodi. Izrađuje se drveni skelet na koji se montiraju pravi jelenski rogovi. Donja vilica je pokretna i povezana uzicom koju mladić skriven unutra ritmično povlači. Na taj način drvene čeljusti proizvode jak, suv zvuk, odate narodni naziv klocalica. Zatim tu je zaodevanje krznom životinskim. Nosilac maske potpuno gubi ljudski oblik tako što se zaodeva u teška izvrnuta ovčija runa ili kožuhe. Prerušavanje direktno replicira gusti zimski kaput jelena, čineći da figura deluje masivno i krupno, baš kao i životinja u zimskom periodu. Dinamika igre i simulacija smrti, družina momaka vodi šerbulja kroz seoska dvorišta gdje on izvodi skokove i rastezane pokrete. Ključna tačka obreda je dramatizacija preokreta. Jelen u sred igre iznenada pada na zemlju i nepomično leži, simulirajući smrt. Nakon što ga domaćini daruju, on u sekundi skače na noge i nastavlja igru. Ono što šerbulja definiše kao mezolitski praznik sa korenom starim više od 10.000 godina jeste činjenica da proističe iz lovačko-sakupljačkih kultova, iz kultova koji nam otkrivaju pogled na svet našeg pretka, čoveka, koji je svoj opstanak dugovao divljini i šumi. Pad jelena na zemlju i njegovo momentalno ustajanje jeste oponašajući prikaz biološkog ciklusa koji je lovac iz kamenog doba posmatrao u šumi. Dakle, trenutak kada stari rogovi otpadnu i organizam prividno utihne, posle čega sledi rast nove krune. To je u svojoj suštini onaj isti mezolitski kult predaka
koji je povezan sa običajima i duhovnim kodom Lepenskog vira, gde se prvi put uobličavao odnos našeg čoveka prema onostranom. Upravo u ove dane zimskog suncostaja, kada je noć najduža, nastupa vreme i snaga Velesova, gospodara donjeg sveta, šuma, divljine. Veles kod Srba nije tek neko daleko, apstraktno božanstvo. On je naš izvorni, mitski, oboženi predak, zaštitnik stada, šuma, kao što sam rekao, vođa donjeg sveta, vođa svih umrlih predaka. Ovaj Velesov kult predvodnika i zaštitnika bio je toliko dubok i nesalomiv da je kasnije u hrišćanskoj epohi kompletno prenet na Svetog Savu. Sveti Sava u narodnim legendama preuzima upravo Velesovu ulogu. On je taj koji putuje kroz šume, praćen vukovima, divljim zverima, kao novo hrišćansko lice našeg prastarog oboženog pretka. Šerbulj je, dakle, racionalno konstruisan metaforički podsjetnik zajednice na to da priroda, pod vođstvom šumskih božanstava i njihovih totema, u vreme najvećeg mraka prolazi kroz neminovnost novog početka. Sada kada smo dali prikaz najstarijeg korena srpskih običaja vezanih za jelena, preskačemo nekoliko hiljada godina i idemo u bronzano doba u jednu od najfascinantnijih veza naše zaostavštine sa predgrčkim bronzanodopskim kultom Artemide. Najbolji dokaz za to je ova čuvena koledarska pesma. Čujmo je. Uranila koledo, stara majka koledo, svetoj crkvi koledo, na jutrenju koledo. Susrete je koledo Sveti Petar koledo, na jelenu koledo, zlatorogu koledo i parogu koledo. Vrn se natrag koledo, stara majka koledo, evo su ti koledo gosti došli koledo, dobri gosti koledo, koleđani koledo, koji ode koledo, Boga mole, za staroga, za badnjaka, za Božića, za mladoga. U ovim stihovima Sveti Petar koji jaše zlatoroga jelena nije samo hrišćanski apostol. On je nasledio lik drevnog praistorijskog gospodara šume i divljači. Kult zlatorogog jelena i košuta u bronzanom dobu se iskristalisao kroz kult boginje Artemide, zaštitnice lova i gospodarice zveri. Prema mitovima, Artemida se kreće kroz šume u kočijama koje vuku moćne kerinejske košute sa zlatnim rogovima, dok je prate čopori pasa i vukova. Upravo tu liniju prati srpsko predanje. Košute koje vuku kola Artemide kod Srba su oličene u zlatorogom jelenu koga jaše Sveti Petar. Sveti Petar u srpskom narodu, osim Svetog Save, istovremeno figurira kao vratar donjeg sveta, odnosno kao vratar sveta mrtvih, što ga povezuje sa već pomenutim kultom mezolitskog Velesa. U mezolitu, kada je opstanak zajednice zavisio od lova, jelen je bio ključna totemska sveta životinja, posrednik između ovog i onog sveta. Zato se i javlja kao vozač Svetog Petra, odnosno Artemide. Kada koleđani u vreme zimskog solsticija, u vreme zimskog suncostaja, u vreme zimske kratkodnevice, pevaju ovu pesmu, u srpskim božićnim običajima, oni kroz hrišćanski sinkretizam zapravo aktiviraju prastaru mezolitsku svest. To je živi mit o kontroli nad divljom prirodom i rađenju novog sunca, mladog novog sunca Božića, prenet iz vremena kada je čovek tek pripitomljavao svet oko sebe i spoznavao onostrano. Kao čisto biće šume i divljine, jelen je totemska životinja koja stoji uz veliku majku Artemidu. Ona je zapravo samo preuzela i nastavila stare kultne uloge Velesa. Njen kult pogotovo je bio jak u Frigiji, u onom delu današnje Turske gde su živeli naši preci u bronzanom dobu. Artemida je zapravo ženski kult Velesa nastao tako što je stari muški kult pretka naravno, prenet na ženu vladarku. I zato se ponovo vraćamo u tamnavsku i mačvansku divljinu, na ono tajanstveno mesto gde je kralj Dragutin zaustavio svoje konje. Jelen koji kleči pred hajkom nije hrišćanska alegorija izmišljena u nekakvoj manastirskoj tišini. To je mezolitski totem koji se kroz vekove zimskog maskiranja i kroz kamenu epsku stražu hercegovačkih ljeljena vratio na svoje izvorište. Onaj isti jelen koji nosi kosmički ritam među svojim rogovima i prevodi duše preko mutnih voda, kleknuo je na mačvansku zemlju, na tamnavsku zemlju, da čoveku pokaže gde se zatvara krug prirode. Kada je kralj Dragutin podigao manastir Kaonu,
On je zapravo samo materializovao ono što je lovac iz kamenog doba intuitivno znao pre 10.000 godina. Da na tom pragu, gde jelen spusti svoje noge i prikloni svoju monumentalnu krunu, prestaju ljudski zakoni, vreme otiče, a nebo se zapravo široko otvara. Etimologija i značenje reči jelen. Ulazak u fonosemantičku analizu imena jelena otvara jedan dublji prostor koji je više filozofija jezika i prapojmova nego bilo kakva klasična akademska priča. To je čista fizika jezika. Od korenskog glasa L, koji označava glatkoću toka, od glagola liti, ka glagolu linuti, što je identično značenje. Kada posmatramo etimološku vezu elena, olena i druge reči slične zvučnosti u srpskom jeziku, suočavamo se sa zanimljivim mozaikom u kome se prepliću. Dakle, elen, jelen, lane, lenj, lenji, linija, pa sve do biljke lan. Na širem takozvanom indoevropskom planu, taj isti zvučni skelet prepoznajemo u rečima, na primjer engleskoj lean, koji označava težno, naginjanje, kao i loan, nasloniti se, ili loan u smislu pozajmiti nekom nešto, što je opet tečenje, kretanje ka nekome. Isticanje novca ili dobara ka nekome. Konačno tu je reč lane, koja predstavlja traku, stazu, odnosno liniju. Sve je povezano sa praglagolom liti, odnosno linuti. Odatle i oblici za istu ili sličnu životinsku vrstu, jelenu, kao što su los, ili u grčkom elafos i elos. Elafos je zapravo izvorna starogrčka reč koja označava običnog jelena. Očigledno povezana sa glagolom lavati, livati, a u latinskom to su glagoli lavare i recimo imenica libacio. Dok je los naziv za najkrupniju postojeću vrstu jelena, karakterističnu po velikim rogovima i severnim staništima. Los je praslovensko i prasrpsko ime. Šta povezuje sve ove reči? Hajde da uđemo dublje u fiziku. Povezuje ih pojam kosmičkog i prirodnog toka, izlivanja i oticanja. Voda se lije iz izvora, reke teču u određenom pravcu, ono što ima pravac tečenja ima neku vrstu linije. Samim time, ono što se izdužuje prati liniju toka. Unutar tog okvira, englesko lean, mi ne tumačimo kao neko čisto naginjanje statično, već kao sekundarnu pojavu koja nastaje iz usmerenosti toka. Drugim rečima, nagib usmeravanja je logična posljedica kretanja u određenom smeru, izlivanja u određenom smeru. Jelena, dakle, definiše linjanje. Kod jelena, međutim, linjanje nije tek samo prozaično ispuštanje dlake ili rogova. Jelen, zapravo nije označen ni samom dlakom, fascinantnim krznom, ni ogromnim rogovima, već činjenicom da periodično linja ispušta iz sebe deo svog bića. Rog nije otpao zato što je slomljen, nego je prirodnim tokom otekao iz životnog ciklusa životinje. On je linut ili lenut. Posle toga nastaje novi tok, novi izvor, nova linija. Srpska reč len sa modernijim oblikom lenj u fizici jezika zapravo je oznaka razlivenog čoveka. Čoveka koji gubi čvrstinu. A lenjost je razlivenost. Kaže se često lenjom čoveku da se proso po krevetu. Elen u starosrpskom, kasnije jelen u modernom srpskom, olen u ruskom, su fizikom jezika povezani sa pojmom len ili ti lenj. Iako je poenta imenovanja posve drugačija, proces izlivanja je u korenu oba pojma. Linjati i lenj potiču iz istog fizičkog pojma, korena i smisla. Jelen je dakle za našeg pretka životinja koja je obeležena upravo ciklusom isticanja, ponovnog nastajanja, nove linije, novog linjanja. Jelen je dakle imenovan po svom najupečatljivijem ciklusu, linanju, odnosno linjanju. Rogovi nisu trajni ukras. Oni nestaju i ponovo nastaju. Za čoveka koji stvari svodi na bazične fizičke oblike, to izgleda kao da životinja periodična izliva deo sebe i potom ga ponovo izliva iz sebe. Ništa manje dramatičan preobražaj nije ni menjanje njegovog letnjeg i zimskog kaputa. Hajde i to da kažemo. Ta dva kaputa su toliko različita da zimski i letnji jelen deluju gotovo kao dve različite životinje. Letnja dlaka je kraća, ređa, glađa i sa manje izolacionih svojstava. Obično je obojena crvenkasto smeđim ili riđim tonovima. Zbog takve dlake jelen leti deluje vitkije, elegantnije i mišićavije. U tom periodu njegovo telo lakše odvodi toplotu,
i lakše se naravno prilagođava suncu. Sa druge strane, taj zimski kaput donosi potpuno suprotan estetski i biološki kod. Zimska dlaka je mnogo duža, gušća, deblja, obogoćena sa mnogo više poddlake, dok boja prelazi u sivkastu smeđu ili tamniju nijansu. Posebno je zanimljivo i naučno i poetski da su mnoge zimske dlake šuplje ili delimično ispunjene vazduhom, čime se drastično povećava toplotna izolacija. Zbog toga zimi jelen deluje krupnije, masivnije i nekako naduvanije. Znači niže, a šire i masivnije. Potpuno tako menjajući svoju primarnu figuru. Ovaj prelazak iz jednog oblika u drugi događa se kroz dva glavna, ciklusa linjanja, u kojima je vreme ponovo materializovano na telu životinje. Prvo je, prolećno linjanje, koje se odvija od marta do maja, a ponekad na višim planinama traje i malo kasnije. Tada otpada zimska dlaka, jelen u tom prelaznom periodu često izgleda čak i neuredno vrlo. Pojavljuje se mrlje različitih boja, vise pramenovi stare dlake, delo je potpuno raščupano. To je verovatno trenutak kada bi drevni posmatrač najlakše i najočiglednije primetio sam čin linjanja. Ono što ovoj biološkoj činjenici daje dodatnu i konačnu mitsku i filozofsku dimenziju jeste pitanje šta zapravo pokreće jelenovo linjanje. Nasuprot uobičajenom logičkom zaključku modernog čoveka, glavni okidač nije temperatura. Najvažniji signal koji pokreće ovaj veliki preobražaj jeste dužina dana, odnosno fotoperiod. Kako se dani produžavaju ili skraćuju, hormonski sistem životinje automatski pokreće rast ili otpadanje dlake. Zato jelen počinje da se priprema za zimu mnogo pre nego što stvarno zahladi. On ne reaguje na trenutno stanje spoljašnjeg sveta, već na dinamiku vremena, odnosno svetlosti. On je vođen ritmom sunca upravo onako kako je praistorijski čovek oduvek intuitivno osjećao da je jelen jedna vrsta sunčevog kosmičkog sata. Na samom kraju potrebno je razvijeti jednu veliku zabludu koja vekovima opstaje u našoj kulturi. Reč je o ženskom imenu Jelena, odnosno Helena, koje mnogi pogrešno izvode iz etimologije životinje jelena. Naš narodni kod, da kažemo, voli ovakve zvučne podudarnosti i često im daje sopstvenu narodnu etimologiju, ali jelen i jelena nisu deo iste fizike jezika i drevnog korena. Helena takođe nema vezu sa prastarim korenom sel i imenom Selena, što je jedna od klasičnih zabluda službene lingvistike. Zabuna koja je nastala posljedica je dubokih deformacija jezičkih gubitaka u starogrčkom jeziku, koji su se desili prilikom njegovog odvajanja od predgrčkog, starosedelačkog i staroevropskog jezičkog supstrata. Kada zagrebemo u najstarije zapise, otkrivamo da je ime Helena u drevnoj Sparti zapravo izvorno glasila Belene ili Belena, a zapisivano je sa digamom starim, kasnije izgubljenim predgrčkim slovom i glasom, koji se izgovarao negde između glasa B i usnenog V. Upravo zbog kasnijeg gubitka tog glasa u grčkom jeziku nastaju deformacije koje vidimo na primjer u rečima poput vid, koji bez digame postaje id, idos, ili vino, ino, inos, ili pak vistorija koja postaje istorija. Pa je tako istim tim jezičkim otpadanjem izvorna Belena na kraju postala Elena, odnosno Helena. Ovaj predgrčki staroevropski koren nema nikakve veze sa šumom, rogovima, već ima isključivo značenje lepote. On označava belo, lepo, belu, lepu ženu, osobu belog, lepog lica. U svim starijim srpskim pesmama kaže se belo u značenju lepo. To je isti onaj praindoevropski koren koji u savremenim evropskim jezicima prepoznajemo, na primjer, u engleskoj reči well, dobro ili zdravo, ili u francuskom izrazu la belle, lepa. Ta predgrčka Belena, koja je tek kasnije kroz pomenuti gubitak digame u starogrčkom, preoblikovana u Helena, u antičkom svetu oduvek označava arhetip najlepše žene. To je onaj presudni podatak koji srećemo u Homerovoj Ilijadi, jer upravo zbog te i takve Jelene, zbog njene nestvarne lepote koja pokreće vojske, na kraju i izbija epski trojanski rat.
U srpskom kulturnom kodu imena imaju sopstveni život i sopstvenu narodnu etimologiju, što znači da se prilikom davanja imena naša zajednica nije nužno vezivala za neka akademska ili starogačka značenja. Tako su se kroz milenijume zvučnog usklađivanja na našem prostoru srela dva potpuno različita prapojma. Sa jedne strane stoji žensko ime Jelena, izvorno Belena, kao oličenje čiste beline i ženske lepote zbog koje padaju carstva. Sa druge strane stoji Jelen, mezolitski totem, biće praga i kosmičkog toka, imenovano po linjanju svojih rogova i prelasku iz jednog stanja u drugo. Jelenovo linjanje rogova pak izazvano je promenom u dužini beline dana. Spojivši ih u isti zvučni ram, srpski jezik je napravio nesvesnu, ali veličanstvenu poetsku sintezu. Spojio je lepotu koja otvara muška srca sa totemom koji otvara najdivniju granicu, a to je granica života i smrti. Smrti i života.